Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yikomye bikomeye uburyo ikibuga cy'Iracyakomeye gikomeje gufungwa. Ashinze M23 kutagira ubushake bwo kugifungura ku mpamvu z'imiyoborere n'imahizwa ry'ubutabazi. Macron bwaganiraga n'itangazamakuru i Johannesburg yavuze ko u Rwanda ruvuga ko utigeze rushyigikira M23 nyamara M23 ikomeje gucunga ikibuga cy'indege ikaba ari burizamo gahunda zo kongera kugifungura. Mu gihe leta ya Kongo yavuze ko uje ibisabwa byose ku rwego rw'imiyoborere ngo cyongere gikore. Ati ntabwo mubona ko M23 n'abafite ikibuga cy'Iracyakomeye bakoze ibikenewe ngo gifungurwe mu gihe leta ya Kongo yuje ibyo yasabwaga. Perezida w'Ubufaransa yasabye byihutirwa ko impande zose zirebwa n'ikibazo cy'ubutabazi zigomba gutera intambwe kugira ngo indege z'inkunga zishobore kugera ku baturage bo mu bice byugarijwe n'umutekano muke. Ibi bije mu gihe mu kwakira ko umwaka Paris hatangajwe ko ikibuga cy'indege cya Goma cyari gufungurwa mu byumweru biri imbere ku mpamvu z'indege z'ubutabazi gusa, ariko M23 icyo gihe ibifashe nk'ibidashoboka nubwo ibiganiro byo kubungabunga amahoro bikomeje kuyoborwa na Katari bigaragaza intambwe ku mpapuro. Ku butaka w'intambara iracyakomeje. Umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo Gen. Sylvain Kenge ivuze ko abajenerali bafunzwe bakekwaho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ku wa gatandatu yabwiye abanyamakuru ko umushinjacyaha mukuru mu bya gisirikare yategetse ko abasirikare barirwa muri 20 baterekurwa kubera ko bakiri gukorwaho iperereza. Ati ni ukuri baofisiye jenerali benshi na ofisiye bakuru batoye muri yombi, ariko byabaye kubera ibikorwa bikomeye bijyanye n'umutekano w'igihugu. Jenerali Kenge avuze ko igihe cyo kubafunga cyongejwe bikurikije amategeko kuko byasabwe n'umushinjacyaha kugira ngo hakorwe iperereza. Avuga ko abasirikare bashyizwe ahantu bagenzurirwa bakabahabwa uburenganzira bucagase kuko bakekwaho ibyaha kandi bakaba basanzwe ari ingabo. Amakuru avuga ko mafungiye muri izo gereza harimo abasirikare bakuru 21 bafite ipeti rya jenerali, muri bo 2 bahawe igihano abandi bakaba bafunze mu buryo bw'agateganyo. Ikinyamakuru cy'Abongereza BBC cyavuze ko abajenerali bafunzwe bakekwaho gushaka guhungabanya umutekano wa Kongo barimo na Lieutenant General Pacifique Masunzu werutse guhamagazwa i Kinshasa, ariko nta makuru arambuye atangwa. Ikindi ni uko mu bantu 239 bafungiye muri gereza ya Ndoro abahamwe n'icyari 630 abandi 524 bafunzwe by'agateganyo. Muri abo ngabo kandi abantu 90 batangiye gushinjwa kandi mu bafunzwe bose 40 n'abagore hakabona abanyamahanga 5. Ubuvugizi bw'ingabo za Kongo buvuga ko mu basirikare bakuru bafunzwe harimo abakekwaho guta urugamba ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma na Bukavu, abandi baregwa gushagurika Chikedi, hakaba n'abaregwa kunyereza ibyari bigenewe ingabo ku rugamba. Abavugwa muri ibyo byaha barimo General John Chibangu, General Pacifique Masunzu, General Kiseba Andre, General Mugabo Hasani, General Ohonza Andre, General Stakenda na General Yavu Filemu n'abandi. Perezida w'umuryango Fondation Bill Clinton pour la Paix Emmanuel Aduko tariki ya 19 Ugushyingo yatangaje ko gereza ya gisirikare ya Ndoro ifungiyemo abajenerali 22 bakatiwe. Yasobanuye ko hari 2 bapfuye, imirambo ishyikirizwa imiryango yabo. Igisirikare cya Kongo kiratabaza ariko kandi abahuza Katari na Leta z'Ubumwe za Amerika ku cy'ubuvugizi wacyo yise ibitero bya buri munsi birenga mu bwenge ko guhagarika intambara. Mu kiganiro n'itangazamakuru Kinshasa, General Major Sylvain Kenge umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Fardc yavuze ko M23 ikomeje kubagaho ibitero n'ubwo Kongo na M23 basinye amasezerano y'ibanze muri Katari. Ati buri munsi ryo M23 rikomeza gutera ibindiro byacu bikarenga ku bwenge ko guhagarika imirwano. General Kenge ati imyitwarire ishyira abaturage mu kaga k'intambara. Yasabye abahuza ibibazo bya Kongo, Katari na Leta z'Ubumwe za Amerika ko bafata imyanzuro ikwiriye. Ati ntabwo dushobora gukomeza gutyo nubwo igisirikare cya Kongo gishinja M23 kugaba ibitero. Uyu mutwe navuga ko wirwanaho no gucerekesha imbunda izisanze aho ziri no kurinda abaturage bari mu bice genzura. Nko ku gatanu cy'umwaka gishize Moise Nyarugabo mw'abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kongo yavuze ko isaha ya 7:50 mu Minembwe indege y'intambara y'ingabo za Kongo yarashe mu nkambi y'abanyamurenge irasa na antene za Vodacom ntihamenyekanye niba barabasize ubuzima. Raporo y'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muri teritwari ya Barungu muri Kivu y'Amajyepfo yasohotse ku wa gatandatu ivuga ko abasivili na 12 baguye mu mirwano imaze iminsi ibera muri biriya bice aho M23 yanganye ihuriro ry'abazirendo Fardc, FDL n'ingabo z'u Burundi. Iyi raporo ivuga ko kuva muri uyu mwaka abasivili bapfuye biganjemo abagore n'abana. Ku wa gatanu urubuga TCD rwavuze ko indege z'intambara za Kongo zarashe ibintu bya M23 ahitwa Kibanda hafi y'akarere ka Katsupu muri teritwari ya Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano imaze iminsi ibera muri Masisi yatumye ishyamba za M23 zinjira muri teritwari ya Warikare buziragenzura agace ka Kariki muri groupement ya Waruyungu. Imodoka za gisirikare z'inyeshyamba za M23 zagaragaye mu gace ka Kariki muri groupement ya Waruyungu muri teritwari ya Warikare. Aka ni agace ka mbere inyeshyamba zafashe nyuma y'igihe gishize zaremeye kuva muri Warikare. Ku wa gatanu nyuma y'imirwano ikaze nibwo kariya gace kafashwe n'inyeshyamba za M23 muri Kivu y'Aruguru. Amaze iminsi y'imirwano mu bice bitandukanye M23 yanganye n'ingabo za leta ya Kongo zifatanye n'abazirendo. Ku wa gatanu inyeshyamba za M23 zari zafashe gace ka Kato muri teritwari ya Masisi nyuma y'imirwano yamaze umwanya. Urubuga TCD ruvuga ko barwanye abazirendo bahungiye muri teritwari ya Rwanda
19 aho ni muri Warikare. Iyi mirwano iraba mu gihe intumwa za leta ya Kongo n'izo M23 zasinye inyandiko yiswe Call Cadre irimo ingingo 8 zaganirwaho kugira ngo morogerweho hagati y'impande zombi. Hasinywe amasezerano impande zombi zazemeje guhagarika imirwano, ariko nta kibyahinduye ku kibuga cy'imirwano. Naho mu ijoro ryo kuwa gatandatu rikira ku cyumweru, abantu bitwaje intwaro bayibye ubwoba mu gace ka Moske muri Sake muri metero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ni muri Sezoba bwa Kongo Kinshasa, nyuma y'ibitero byagabwe ku isaha ya 2 z'ijoro ku isaha yaho. Nk'uko abaturage benshi babitangaza, abateye bitwaje imbunda nyinshi binje mu mazu menshi mbere yo kurasa mu kirere kugira ngo batere ubwoba abaturage. Bivuga ko abantu bari bitwaje imbunda baterera icyarimwe mu ngo nyinshi bagatwara ibintu by'agaciro n'ibintu by'abantu ku giti cyabo. Abaturage bagize ubwoba kandi baguma mu ngo zabo kugeza igihe bagabye ibitero baviriye. Umuturage umwe yavuze ati bamenye imiryango, batwara telefone, amafaranga n'ibindi bintu. Turi mu kuzimu hano Isake. Kuwa gatandatu twari mu mujyi w'amahanga muri grupu y'amaboko ya mbere muri teritwari y'Amazi muri Kivu Amajyaruguru. Uwo mujyi wabwo mu maboko y'igihe cyamaze M23 nyuma y'urwana ikaze hagati yayo n'ingabo za leta z'icyunamo n'abazarendo. Biravuga ko kuwa gatanu inyeshyamba za M23 zagabye ibitero ku bindiro bya Fardc n'abazarendo hafi y'amahanga mbere yo gusubizwa inyuma zikerekeza ahitwa Bito. Kuwa gatandatu mu gitondo inyeshyamba zagarutse zikwije zirukana ingabo za leta n'abazarendo mu mujyi w'amahanga zigenzura kuva nimugoroba nk'uko bitangazwa na Autorité CD. Umubare wapfuye muri imirwano uramenyekana, ariko amakuru yerekana ko ingabo za leta n'abazarendo zasubiye inyuma zikerekeza Ruhando mu majyepfo y'amahanga. Hagati y'imirwano ikaze irakomeje mu nkengero za Kibanda n'ubundi muri iyo zone muri kariya gace k'umurenge wose Banyungu aho inyeshyamba zihanganye na Fardc n'abazarendo. Amakuru aturuka hafi ya Buhimba yerekana ko kugeza mu ijoro ryo kuwa gatandatu urusaku rw'intwaro zemewe n'izoroheje rwari rukiri kumvikana mu karere k'imirwano, bituma abaturage benshi bahagarika umutima. Amakuru aturuka yagaragaza ko umutekano ukifashe nabi muri kariya gace. Hagati aho MONUSCO itangaza ko abarwanyi ba ADF bafatanya n'umutwe wa Islamic State bishe abantu 49 mu bitero byinshi byabaye hagati ya tariki 16 na 19 z'ukwezi kwa 11 muri Rubero ni muri Kivu Amajyaruguru. Mu itangazo basubiye kuwa gatanu MONUSCO ivuga ko baguye muri ibyo bitero barimo nibura abagore 20 n'abana bataramenyekana umubare. Hamwe mu ruriro rwabereye mu gace ka Byambwe abarwanyi bateye ivuriro ry'idini Gatolika bakica abantu 17 barimo abagore bari batwite bakanatwika ibyuma 4 byarimo abarwayi. Loni ivuga ko ADF yanakoze ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu birimo gushimuta abaturage no gusabura imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. MONUSCO asabye leta ko gukora iperereza ryihuse ryigenga kandi ryizewe kugira ngo abakoze ibyo bikorwa n'abafashije bakizwe ubutabera. Mu kwezi gushize abayobozi bo mu karere babwira bitazi ko abantu 19 bicu mu gitero cyo mu ijoro mu mudugudu wa Mukondo, ubwo nabwo bikeka ko cyakozwe na ADF muri Nzeri. Umutwe w'urugamba mu gitero cyahitanye asaga 60 bari bitabira umuhango wo gushyingura. ADF yatangiye muri Uganda mu myaka za 90 ariko imaze igihe kinini ikora muri Sezoba bwa Kongo ndetse yemeje ko yifatanije n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State. Ingabo za leta ya Kongo Fardc hamwe n'ingabo za Uganda zimaze imyaka zikorerwa byo kurwanya umutwe nubwo ibitero byabo bikomeje kwiyongera. Hanyuma kandi raporo yitwa Journalist Andanje y'uyu mwaka yagaragaje ko ubuzima bw'abanyamakuru muri Kongo Kinshasa bugeramiwe kuko kuva 2019 amaze kwicwa 12. Iyi raporo yasohoye ku itariki ya 22 Ugushyingo igaragaza ko hagati ya 2021 na 2018 abanyamakuru 15 bishwe nabo 2 bari urengero ku butegetsi bwa Kabila, ku butegetsi bwa Tshisekedi. Kuva 2019 kugeza mu Gushyingo k'uyu mwaka habarurwa abanyamakuru 12 bishwe naho 4 baburi irengero. Iyi raporo igaragaza ko ubwicanyi no kurirwa irengero ku banyamakuru byiyongereye ku butegetsi bwa Tshisekedi ugereranyije ku butegetsi bwa Kabila. Umubare w'abanyamakuru bafunzwe wariyongereye kuko ku butegetsi bwa Kabila hafunzwe 24 mu gihe ku butegetsi bwa Tshisekedi yamaze gufungwa 28. Eshimangira ko umudendezo w'itangazamakuru kiri mu kaga mu gihe abategura n'abashyira mu bikorwa ibi byaha bakomeza kwidegembya ntawe ubibazwa. Imiryango itera leta muri Kongo Kinshasa yasabye ko ubwicanyi buhagarara, ubwisanzure bw'itangazamakuru bukubahirizwa. Natsimbukiye mu rundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe mu Burundi hari umuryango witwa M23 cyangwa se abagabo bari mu gahinda uhuza abagabo bakorewe ihohoterwa nabo bashakanye kugira ngo bifatanye kwivura ibikomere no guharanira uburenganzira bwabo. Umuyobozi w'umuryango Boniface Nduwimana yatangaje ibisi ko yawushinze kuko n'abakorewe ihohoterwa nabo bashakanye kandi ko bimaje gusanga hari abagabo benshi boro n'iki kibazo. Nduwimana ati ikintu twakoze muri komine ya Kayanza mu ntara Mutanyerera twagikoze ko tura neza amabakorerwa abagabo yabaye umurengera, bituma dukora n'amaperereza kugira ngo tumenye ibiyatera kubera ko ari benshi twakiriwe aho dukorera dusanga barakorewe ayo mabi. Yavuze ko ihohoterwa rikorerwa abagore naryo rikorerwa abagabo, ariko imico y'ibihugu ituma abagabo benshi bagira isoni zo kugaragaza ibihe bikomeye banyuramo kuko bizi ko amarira umugabo atemba ajya mu nda. Umuryango wa M23 watangaje ko kuva 2021 umaze kwakira abagabo 29 bahohotewe n'abagore. Mu bibazo kenshi bari bafite nuko abagore babo bakoresheje imitungo idafitiye imiryango yabo akamaro. Nduwimana yatangaje ko ikindi kibazo abagabo benshi bafite ngo ari uko umugore we yanga ko bakora imibonano mpuzabitsina kandi barashakanye ibyemewe n'amategeko. Ati bamwe bafashe amabanga y'abubatsi bagira urucuruzo ugasanga no kugira ngo bakore mu mabanga umugore areba ku muturanyi ngo afite igitenge cyiza nanjye kugira ngo nkwemerere ko dukore mu mabanga usabwa kubanza kumonga nka biriya. Umuryango wa M23 usobanura ko ufite imanza 33 wajyanye mu nkiko z'abagabo bahohotewe nabo bashakanye nyuma yo gusabye abagore kwikosora ariko bakabyanga ngo nta yandi mahitamo keretse gutandukana byemewe n'amategeko.
Nararanganije amaso umunyamakuru byarikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banazwe umusirikare w'umwongereza Robert Parkes ukekwaho kwica umunyakenyakazi ubwo ari mu kazi muri iki gihugu yakanye ko atanigeze bonana nawe, asaba ko atakorezwa kuza kurana urupfu mu iki gihugu cyo muri aka karere. Umunyakenyakazi Agaseke wanjira bivuga ko yishwe 2012 mu ntara ya Nanyuki hafi hari ibirindiro by'ingabo z'abongereza muri iki gihugu. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko umusirikare yavuze ko atigeze bonana n'uyu munyakenyakazi wari wasohokanye mu kabari n'abandi basirikare b'abongereza akaza kuri urwengero akaboneka mu myanda ya hoteli yarishwe. Ubwo ikinyamakuru Daily Mail cyo mu Bwongereza cyasuraga umusirikare wafungiye kivuze ko kuva yaba ataranatekereza kwica umugore, avuga ko nawe yumvise ko Agaseke wanjiru yaba yarishwe ubwo yari yaravuye mu kazi muri Kenya mu myitozo muri Canada. Umuryango w'uyu munyakenyakazi uretse kujya mu Bwongereza gusaba ko uyu musirikare bakeka ko yabiciye umuntu yakorezwa muri Kenya kuburanirayo. Abo basirikare b'Ubwongereza muri Kenya ngo basambanya abagore babizeza kuzabajyana mu Bwongereza bakabarira amashuri meza no kubashakira akazi keza. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banatwe polisi ya Uganda yatangaje ko bafashe imodoka z'abantu bagera na 17 mu njyi wambarara bagiye gucuruzwa bizezwa akazi. Igipolisi cya Uganda cyavuze ko abantu bari mu zimodoka za bisi bavuze ko bari bijejwe akazi n'abantu ba Alliance in Motion Global babwira ko buri wese azajya ahabwa miliyoni n'igice y'amashiringi buri kwezi, ariko batazi ko bari bajyana mu mucakara. Polisi yavuze ko abantu bari bajyana mu mujyi wa Kampala muri Alliance in Motion Global, ariko ko bikimenyekana basabye gusubira iwabo ababigize muri bose bakaba bari gukurikiranwa. Hagati y'imiryango itegamiye kuri leta muri Uganda igaragaje amakinga ko mu matora ya Uganda umwaka utaha hazabamo ruswa iteye ubwoba, amajwi akagurishwa amafaranga abaturage bagategekwa n'abanyamafaranga atari abayobozi. Ikinyamakuru Daily Monitor yavuze ko imiryango yavuze ko ifite amakuru ahagije ko mu kwiyamamaza ari gukoreshwa amafaranga kurusha ikindi kintu cyose ibishobora kuzagira ingaruka kuri politiki ya Uganda inzego ziramutse zidahagurutse. Hanze mabwire ko abana n'abakozi barenga 115 mu ishuri ry'abagatolika rya Saint Mary riherereye muri leta ya Niger muri Niger bashimuswe mu cyumweru gishize mu gikorwa cyakize igihugu mu gahinda n'umurungabangabo, kikaba gishimangirwa nk'imwe mu nshuro zikomeye z'ubushimusi buhereye mu mashuri yo muri Karere. Ishyamwe ry'abakristo muri Nigeria kandi ryatangaje ko nyuma yo gukora ugenzura ryimbitse ku mibare y'abashimuswe bamenyekanye ko bose hamwe ari 315 barimo abanyeshuri 303 n'abarimo 12. Imibare yaruta cyane yaratangajwe mbere ajya kuri 127 mu itangazo kandi yakizahanze nk'uko bitangazwa n'amakuru by'abongereza Reuters yemeza ko muri iyo mibare mike harimo abanyeshuri 48 bafashwe ubwo bagereza gutoroka nyuma yo gushimutwa. Kugeza ubu nta mutwe watangaza ko wabikoze, ariko ibigo byo gushimuta abanyeshuri mu gihugu Nigeria bimaze kuba ikibazo gikomeye kimaze imyaka. Bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ikunze kwibasira ibigo by'amashuri agamije amafaranga y'ingurane cyangwa se gushyira igitutu ku butegetsi. Abayobozi muri leta Nigeria n'inzego z'umutekano baravuga ko bakomeje ibikorwa bikunze gushakisha no kugira icyo bakora ngo abanyeshuri n'abakozi baboneke amahoro. Ku musozo mubwira ko abantu 90 kugeza bari bamaze kumenyekana ko bishwe n'imyuzure yatewe n'imvura imaze iminsi igwa hirya no hino muri Vietnam, igihugu kiri muri Aziya y'Amajyepfo y'Iburasirazuba. Abandi bantu 12 baracyashyakirwa n'inzego z'umutekano n'iz'ubuzima. Guverinoma y'iki gihugu itangaza ko ingo 186 zasenywe n'imivu n'inkangu ndetse n'imyuzure yatewe n'iyo mvura, hakiyongeraho n'amatungo barirwa muri miliyoni yasahuwe. Intara yibasiwe cyane n'iyitwa Dakirak isanzwe igizwe n'imisozi miremire ikaba yaratakaje abaturage 63 n'ibyo biza nk'uko yafu bitangaza. Icyakora abantu ntibapfira icyarimwe kuko imibare yabo yatangiye gukusanywa tariki 13 Ugushyingo. Kugeza ku iki cyumweru Vietnam ije gusongwa n'iki kiza nyuma yo ari inkumbi ikomeye zasize zisenya byinshi mu bikorwa remezo. Izo nkubi zikaba zirimo nk'iyitwa Karimahege n'indi yitwa Buhoro. Ku cyumweru habarongo hagera kuri 58 bari mu icuraburindi kubera ko ibikorwa remezo by'amashanyarazi byasenyutse. Imihanda n'ibintu nabyo bikabuko. BBC yanditse ko ingabo na polisi bamabwiriza yo kujya gutabara ngo barebe niba nta bantu bagihumeka batabarwe, abapfuye nabo bataburirwa nuko bazashyingurwa. Guverinoma kandi ivuga ko intara zazajwe n'ibyo biza arizo Kwangaye, Giaraye, Dakirak, Kanihoa ndetse na Mudong. Ubukana bw'iki kibazo bwatumye minisitiri w'intebe w'iki gihugu Famine Chen akoresha inama y'itaraganya yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko ari muri Afurika y'Epfo mu nama G20 kugira ngo n'abagize guverinoma barebere hamwe ko ibintu byifashe n'icyakorwa. Abahanga muri siyansi bavuga ko Vietnam yashyize mu kaga ko kwibasirwa n'ibiza bitewe n'imiyaga n'imvura biturutse mu mihindagurikire y'ikirere mu iki gihe.